ko korge hu fa mo nga hi talfata ko to pe fa ta buat pa mihin talanga ta te o fa ki to mama o tu ka ta mo fa nga mari ko ni ke o atu ai mo proklama nga mahen ko ye o ku o atu ma obe I he wike ko to ko e FATUFONUA fo o ai ko heni pe mo PIVENI PIUKALA ke fa hoko te ta proklama ko ya malo mo ta ma o ahon fa ta pe ka inga ku lele pe nga we mo nga fa tongi ko ta pe mo fa hoko pe mi apina pe whatanga pe ko ngolere ia te tau POLOKALAMA ka te mo tolu ki apina mo to ki kata ki o sea te pe tau POLOKALAMA I he hoatani lava ke tau inasi ko to pe I he line foki o kuia ia PIVENI ma tala no re o pe ia hon ku whatanga pe e ngolere ia pe ka te mo tolu pa tau fe a pe I he POLOKALAMA ko ia o ahoni e PIVENI malo tau mau e ahoni malo mo e ngau e po fa hoko mi tongana Hone ko lau ko e weekend o ku alupe ngahi aho ia ka koe ke lava ke si ia ngahi whatongi a kua hoko lava ke whai pe whanongo atu pe mi murini ke ngahi tuunga ko kuia ato ngana mo whewhe hake PIVENI ke pungpongi. Malo tau lava sol o pau o kore te pia ke hu whaka te pia whatapu ko e ange ko whatano ko e o ko whakautu te pia lahe mea ke whai mo e ata mai ngahi mea konu koko he lere tau whare lere tau hopo. Ka koe whakatoa mau mo I lere e te me motunu. Koe, mo lahi a pito koe whanongo whoki he lere koe whare area koe ke tuku e lere whare area me ngahi lao ke whakapasi me iai. Ka ki mua ke whahatala noa ki ai o ko mahu inga ia whoki o inga whakotiu tatau pe mo ka kai e whanua I he tau nofo ko whakaongo ki he ola koe hopo. Mahalo pe he ni ihe o ku kakafu mea ki toton ke tau hohaa ki ai ko hinga tuange pe whamau anga ki nau whaideri ha ko hea loa bo hae taimi te nau toka o mai ai ola. Kako eke tu pe ko mahino nai ha tuunga kwa e ola e hopo e nea o mai ko ia ki he pongpongi ni pe ku tau kei whaangongo pe. Malo pichalo ko ni ama ia hau ni te gei pe ke ata mai ha whainga aki whainga whafuafua me whamau anga ki ha timeline ke tuku mai ai tutuni hange ko whala mape na ko whala ka he ukosi na ko sai tohi pe au ia he monite pe ko ni weekend kai monite uikosi e pasi pe ko fa do no agula he ta mai ka kai ho ha mai do pau pe he o ku o fea ke u fa fitu taki ke he fa mauanga ke nau ki tuku maha timeline he ko tu ua e hanga o angi time ke kakai ka nau ongo lewa ko ke utoi mau e foi confident ko ya ke utoi o angi hatoi aha fo o ke unga he kau katoi aya to hala te nau hanga lewa na tolo o he nau whakau kau pe o
wai mea kukuki, wai mea mio, wai ha e. Koi. Kana unga le wai tohi le wai ki he ka koe mea pangone kai ke o mai ha timeline ni e. Koi. Nau tohi atu koe uhi ko ho nau whatongia ko no administer e whamau te tonu mai sasti si whanuan. O te tonu ke kau mai whakau i ai public confident i whamau anga. E koe independent whamau anga te tonu ke. E koe mauluta mo toronga mo merino. Nofo ha society. Ka pau nau confident ave nau whalala ke whamau anga. Koi. Ka pau i toi hanga mai whamau anga. O tapasia tono e kakai e ka reo ke nau toi whalala ko ha feitu ia ke ave ke nau taiwhi maari Koi whana tula pi mea pangone kai ke e ka whanata jai peso koe whakahoko mai ko nau mau pe ko nau tuku mai Koi whakatokanga mai ke whaage kakai ka pau te nau make ha statement kene undermine public confidence whamau anga o amau nia ke condemn of court na kulo tama mahi au pita tari oia na toi tohi tō atu o whakahat kia kai ko eke tia he issue na weisha tu kai ko no eke o lai ai tutuni ko eke te timeline ni that's a completely two different issue ko timeline ni ia o hange pe ka hataha no moro pe ka pau e algi uta ne os ilo ia foi timeline e alo ai pe foki mai ko time to ai pe that's common sense sai tau toi fa marato pe kai ko anta mai ni ko falala anga falala ai kakaike o kai ko ha ola ia o ha statement o hataha ko ola ia e nau fa ko fatongia a lack of transparency isi go ini ko no mai timeline ai so ke fa tu ta ma ke me go ni so me ai me monite go ya au o se falaite au ko tu siten o te pe ke nga ha mai ha ringa mea ke at least inform o kai ke utui ko ka fa ma go ni o na ware ke na ko blindly ko nga ke na blindly o uku ke kumi mai ai fa ma to tonu without knowing ke pe ke kai ke hanau tau ke na lava fa fua he ko ki ko ngala ko fai hobo solo ko ki ko ngala foi lao be malo fata ka ko foi lao ko na preach ka to foi lo ko ni na foi ko ngala beta ai ko sio o kai ke to tonu ke na uku he whakapo uri ka nau toki hake he mui vai e taha toki he mai ei koin ko mau e mea koin na mau whakalongolongo ai hala ia kai ko ngau e o mea tako whilau kai solo ko contempt of court ko contempt of court ko hate tai whakaapa pe ko te talanga taa ki he whakamauanga pe ko hatutune whakamauanga pe ko ta whawhenga tā iai ai nau ngā wei ai justice ai whamau to tonu ai ko sio solo hala mau pe anga tauri e mea sio ko mea ko tau ke whamauanga ko justice ai whamau to tonu ko uhinga ai peheke ko te contempt of court ko te hanga whawhenga tā iai nau ngā wei ke whamau to tonu Pagapau ko te hanga whakanga ia ke nau mui ke whamau to tonu kai ka contempt of court ia Mari define ko ke fai o ku nga tu e lava ka kai to sio atu me foi ta faaki ko ia ko inga ke ma to tonu ko ka contempt ia solo fa tano ko hono ngau ake ngai mea ko ni e whakairifia ia ke kakai hange honau ata mai ko hakalai ko foi to fu mai ben ko i le au so he nau tawanga ke pe ta ora ke ko kamata pe ke
o te tano ke foi hopo ko ya ko to hali ri fa mawanga and that can be amount to contempt of God. Pea to ki whakalongolongo I pena to ka ke te fa. Maria pito ai whakauau e piveni ka koe ne tō ko ia i he whamau anga ko ki mō tōlu whoki hangi ko mō tōna mō whahoko ko ia whakailo. Aia koe waha ia koe niu kai ki aha whainga mea ia ke pehe ke whetu utaki mai whamau anga taratu ka mō tōlu mō ki tatari pe koe ha. Ka kai ke mō tohi whehu i he kai ke nau taratu whetu utaki at nau tō te nau tō hau pe nau tō ha taim te nau wheha oai o mai e nau tari koe no molo e whamau anga koe ni piveni e. I kai e so. O ke pehe. This is one off. Koe. He kona moni ai wanga ko whatano ki mua ko hopo tangi ne tolu ko involved. Koe. Osi ko panau mani ia he ne ka yo ko lucky experience ko he hopo tangi so. Koe. Ko range me minute ni ma ke hoata. Na o vale o pito ta ko foi i ko fahu pe usa misili ko te arat pe ki te tari fehu to wa te ki me ki te tanaki. Os. Koe. Ha me na fehu os. Na si tu at pe tai no pe ha a ta foki me na to ha me na ta. Na ma re I au he efficient foi. He na fo ka wa ko to hopo fo ko foi hopo fai pe ai ko ai go te u ka fa mo ni te fakiki. Whakaloia. Ko hopo tangi o ko ye pe. Ai ko anga ko grau. Lere foi hopo ia whahe foi a peta. Ko hopo no molo ia lere foi hopo taha ia hoi wha. Ko ia lere foi hopo. Ai me taki mi ko e whai aki pe ai kauloia ai mawanga ia. Habe mea na uhake. Ko ne ospanaga o mahi kau whamu. Kau te reke aha hopo tangi a ko kau ai fulo ben e ka pa tau pe o se hopo ke to pe lu fly te na utala na to ta ba o se mo ni to utala na to ko fly te pe ko ai wi te pe ko ta kai ke fulo lo pe heni ko hinga fo ki ko fa ta no solo me ko ku hinga le ye he ko me ko ku hinga le te to ore te ne to ore va I li fia me kita he ku te muy kita ke foi mama o whaka o tua hono nau. He ko kai ke aha mea tupure whanua. He ko te tui pe ka whainga mea pe te ilifia ka whainga mea o kai ke te mahinoi. O ko more huinga mea ia. Hange pe kon ko whatano o te mofukoti. Lahi no ngau e ko te mahinoi hono huinga. Hono whakarea. Ko taha whake e solo ai whainga taia anga. Toke taki tata no he foi tuonga gonu ka hopo mo tau fifili. He kosi tokolahi au pito fetu taki mai o nau fie ilo ki he tuonga hopo nau ho haa ki he lolo a taimi tari hopo. Pea kai pe mo ufo matara pe ko mako. Tu veka taki tata no ane. Ko I wafe taha no na hanga fwa maulahi o fotu ure vai lao. Ka koe testo I lao. Ai rules ko regulations mara ko testo I lao o hanga testo I lao hanga mafai ki he fa maulahi ke ne hanga o fotu mai ai regulations ko rules hono whakahoko ai hopo I he foi lao go ya lao go fi sai Areva he fa maulahi o mai timeline ai foi aha pe wa valu me ti crea firi ko to mui pe ai ke hanga whakahuha whakailo kai ke tō ngofu ai ke whakailo ko hono lau mare solo ke hunga ke vave hono etresi leva so one ko te he ko he foi timeline ko ya within he mahina tolu o se hopo na uhinga whakau ko ya ke determine a validity ai likala o tangutu ai whafofonga I whare area ke determine he taimi vave ke ne whakasi I whalo parema ha ne hoko at peiku pera whailo o tuku kitua ka ke sio ke whakau ko timeline ni ko mahina tolu mea ko toa pe
I he lao e whakamauanga na he hanga he rules koe ni o revise ia. O revise ia ke miti ai purpose ai tau moa o foi lao go ki he election petitions. Koe no molo lewa koe o ngahi hopo koe. O te o ate ki taia e te whakailo. Pe o angerewa aho ua walu ke tama ke whae taha ke o mai ene tari ke te tuwaki i. Ai ko koe state of claim. Te o mai rewa na doa nau statement of defense. Sai. I he whai lao ko nina tuhui whaia he wha mawanga ke whai aho pe tahanima. Aroa pe whai aho tahanima ta ke tari mai rewa. Within ai ko wharea within he whai aho i nima ke hanga whakahure vai ai ngahi Tokyo meni o ke whemau ke discover he mea. Ai nei ko whai compressed time frame ko ia nei whai ki ai turi ka atoa ngai wha mawanga ko i. Ko ngā ke whakatatau ke tau mua ke titemene legality o ha whakafofonga o wheu ia. Ki mua o ne whai tūtūni pāloti pe tene whakamore ki ha paanga me tu hawa e kakai. Sai. Ko taim kona pāi koe mea o hoko ai ngahi tirei. Pena pehe wha maulahi. Neo ko tō mui en he mahina tōru. Ka tau whakapoto pe ka tau tūri ke wawe taha. He negai ke amanaki hataha ke ngahi i whatupake koe. Pena ngahi hopo ia hange te whatata hopo ka aku. Kai ke toi whemai wha mau ke toi owa he aho. Tamai wha mau ka pau whemau ke maulere pe ki he aho. Maulere pe. Toi maulere koe he aho koe ana mau tuku he. Ose ke fiu ka mata ke fiu he valu. Ke lere pe mau hopo mau tō. Ko me hoko hiwa he pō ko iau toko se mau hopo. Ka ko uhinga he nai whakawawei e hopo. Ai mea e solo ko sio ka pau nai tuange e wha mau ke normal progress. Ke te kalere e hopo. Nai me sila ia i pe ia i he fui hopo ko ia ngai. Hange ko whatata ko na aku. Ko hopo whaka aku nai asia ele me ni te ngai fui fuakawa loi. Ngai fui fuakawa nai kai ke fou mai he fui process. Sai. Ai mo na hanga o whakatu i wha mauanga ko whakawa ko ni whakawa loi hanga wha mau e tafuru ia. Hanga e tafuru ia he ko tukuaki i o ko whai ko tuaki mamafa. Tau kai ke ngata i o kai ke haku whakabooni. Tau tangi. Sea. O kui kai ko hopo whakawa loi e nia. Ko hopo bribery e nia. Ka ko kuhinga o atu e awe, waipe tutango, waipe whakamoni aku. Ka pao te keo mai taimi te ulawa pro. I am confident te ulawa pro wa te mea. Ka koe tau hopo ta tau ne bribery. Ai ako kuhinga. Whenga whuke he ka paulu. He kone moni ka pau penau. E aha kutoi ki tau ke yangi. Nau mei whekau peau e kau mea koke nau o mai penau no tolo nofua i mui. He whare hopo, Ko nga ko time pe ko te ma o toi ke foi fakiki ko te hangare wa u no. Kai fo ke a o ke ai ha ku ia tau ke. A wi na no pe au he foi bribery sai. Ka ko o he ko no fo va ve he ka pau na toi pe he ke toi tolo hopo ke tau pe ke os pe he fa pe ko ni ma ka to fa se a ta. Ne o si sila e pe ke toi hela ka policia te min te o fa ta tolo. Nei me o o i benga i keis ko ya kai ke ka ko hinga fata no ko ki ai push against time hano falere hoponi ko ha matunga ko to pe he fa mau o fe mau ke ti temen ai falao pe ko tai falao e fa fonga ko ui ko ngai tu tun te na wala fai he a honi e ala fehu ia amui ka pau te na ka pau te na halaia whakawawave. Ai mo ngai hopo ia ko lava e au ia he kusio.
na disadvantage na tolu he whakawawawei. Koi. Mana tui ko whare ho pōko e whare e whakamooni. Ka koe uhi koe pēha tau ospe he ahon kai e toi Te toloi. kai e toi toloi. E toki hao e tahai koe ata mai masiko koe hau nau whakamoni e mea koe nā nau si o tonu ai koe. Kau osi o poi. Sai. Kana mau pehe ka toa osi tala tutuni. With the purpose ke whawawawei ke titemene. Moi hugo e for stay. Hugo e for stay to defeat the whole purpose. Uhinga e koe e kulau e so. Koe foi mea koe na uhinga e hono whakawawawei. Per limited e mau ability ke fetch information koe ke meeting ai whima o koe lotonga e hopo. Nai whokou au pit nai whokou ka toa ia koe ngā koe foi. Koe hugo e for stay koe taimena ke uhinga lere ia. Te koe whihu i rewa koe na aku whai koe e au. Anga whewhe ke whakawawawei i hopo. Koe uhi koe whimau ke titempa ke talamai rewa koe ke stay. He koe whakaukau whokia. Nai uhinga pe hono ai stay. Koe balance of convenience i he whakamatala na nauhanga o mai. Lolo tonga neongo nau na ta os polokalama he mea koni. Koe talamai pe koe ngā na hange ko lasike. Koe keisi ka lasike na peheni. Toki hao e tangi ia tonuhia. Kaku os ansitia. Ansitia pe kai ngata ansiti os fai mo filisi ia. Pe hu mai taha ia ko ia fetongi so e se ko fe ko toki successful mai ni tangi na ia. Osi whakafonua tono se ao na ia. Ai kai te lava ia poki mai ki ai. Sai. Ka mantufu na ulawe na o mai e foi mitigation ia. O foi mitigation ni ko no unu mai e hopotangi me November ki siurai. Ai foi mitigation ko ne hupe foi movu ko ia. Foi very apolo ko ia. O ne o sanga ia solo vai foi palpare ma ko ni tala no ai ka lasike. Ai irrelevant leva ke o mai e foi uhinga ko ia. Ko magatu ngai ke wange sitei. Asio ke ko ke uhinga le ia. Ai ko uhinga fo ta fata no he ngai mea. Te taulava e solo he te tata alot pen ko e mandu ho na tu aki. Ano hijack. E tau koni su tone he wa no ho fulu. He kau ka ko e. E kau ka ha ka ko. Uhinga ia ko e ku whakatafe mea ko ni. O ngā ke taula pata tō sio. O kia e mea ku whepaki o kai ke uhinga le rei. Sai. Os whakawawe mai ke whaitangi. Taha pe hono makatau ngā whakawawe mai kai lava determine ai legality mo lawful mo unlawful ai ke tangu to ka whafofonga. Sai. Tawa o toke foi situation. Nai kai pe ke taulawa, nai kai ke fast au sia ki mo. Ko ki to atu ai fetaria ki ki pioneer he beyond reason ia reason for justification. Ai ko sio. Ko elemeniti ko o independence ko tau taina fo mawanga o ku question polo lahi au pitoia he anga e tau sio ki hono operationalize lao a fa mawanga he foi case ko ni taha me ko fa ngai mantu ko case ni o ko funky symbol case ni taha nei e necessita api pe wa fa me be eta grassroots level ko fukau minista beni mo tau fukau tokon premia nyo nao pe kaireva o kuaireva ai makatu unga ke fehu ia e he kakai ai founga o hentola ke keskoni mantu ko fa mau anga e solo ka anga ke aga nge konstitutone ai fua kava o fai he fra mau anga
He mahu inga ai mahu inga koe ke ilo he sino ko to pe ho nau function o nau fatongia he kai lava ke tauhanga so ko fuakawa na fuakawa ni ho eiki ngai fuakawa ni whamawanga Kupfiha ia he tau koni studoni. Ota ko kupu PIVENI ma. Solo te toki ki lave peke u fuakawa koe ni. Koe fuakawa ka kua pau ko ha eik whakamaulahi pe ha whakamau kehe o kui kai ko ha toko taha tonga o ku pau ke ne whai ai fuakawa o hoko i he ni o whetongi aki ai fuakawa kuo hiri sai. O wai fuakawa ia koe fuakawa ia kau whamau tonga. Wai fuakawa ia koe fuakawa ia kau whamau tonga. So koe fuakawa ni ai kau whamau koe koe taha tonga. O wau fuakawa i he awe o tua. Te uwhai totonu mo tai whiriwhiri manako a hoku ngahi whatongia whakae whakamau o whakatatau ke konisu tone mo ngahi lao o e pureanga. So koe fui fuakawa o ku uhinga lerei. Koe fuakawa pe he wahaa o tua pea mo kita. Mo te whakahoko tai whiriwhiri manako whai totonu hoto whatongia o mea fua aki ai konisu tone mo lao. O koi ai fuakawa ia kau whamau tonga. Kau whamau oku ikai koe toko taha tonga. Ikai koe tonga. Koe whanau ke whamau ke fuakawa koe kau whamau. Ai ko lau koe ai tau pēta tau. Ai ka pau koe taha tonga. Toko taha tonga. Toko taha tonga ai. O peheia. O kou fuakawa i he awe o tua. Te whai tarango fuaka tupou ono. Solo. Nei kai ko isi o ni nau ku. Whakakau kai ka ko pe foke. Al foke whakakau ke mau inga whatongia ke whai topon tai whiriwhiri manako. Pe ko ha minista pe ko motua tau tai pe ko motua ngoe ko whakahoko whatongia whamaonga should be plain ke ngai ke whiriwhiri manako ko ia. O winga urau. Ka ko Maria o kon ta mai tata pe vai foi konga ko ni. O ko foi fuakawa ia te whai tarango fuaka tupo ono. Ko tu to tono tonga. Solo. Ko i rapu hunga te ai ki tohi ai ko tu to tono tonga. What you need to declare that when you know that. Ko te hange ni o te whiu ia pe ko te tu i hala ko ia. Ai ke fuakawa ni ia. Mai fai e whamau lahi malolo e laki niu. Ko ngai foko e fuako e whamau tonga ia. Nani fai e fuakawa. Ai ke fuakawa ni na kao ko e petunia tu pou hene. Kono whano fo. Ka tonga lewa kupa ia mo tonga ka palangi. Alu na toke fuakawa pe me o tua pe a. Fuaka pe me o tua me konstitutone. Ali e tamo. Tuan ke taki vete anga fai mea koe ni solo. Ki lawe whakau. Kau lau ka kata whai whakawa ka te toki vete anga. O kou whakawa i he ao e o tua, te whai tarango whaka tupo ono, ko tui to tonu o tonga. Ka te tauhi mā oni, mo to tonu, mo tai whiriwhiri mā nako e ku ngā oe, i hoku tuunga ko e whakamau o hange ko e konisu tone, mo e ngahi lao o e pure angani. Mārie.
solo tuange kau ki hanga ne o ai fai whakaukau kai ni. Koe whai whakawai a kua. Koe whakawa e talangofua ki a tupou ono. He whai whakawa ta tau pe te tauhi oni mo to tonu o tai whiriwhiri manako. Solo whewhe ka pau e whepake o ngoa. Ke whepake. Koe talangofua koe ka tupou ono, o whepakia mo tauhi oni tai whiriwhiri manako. Te wheka pa e whepake, Ki whakaukau mai, so ke o wofua kawa i he ao e o tua te uwhai talangofua ka tupou ono. Sai, ngata iai. Koe whai whakawa hoko, o wofua kawa e aho o tua te utauhi oni mo to tonu mo tai whiriwhiri manako. Whakata tau ke koni sutono e mo lawe. Whewhelewa ka pau, koe talangofua ka tupou ono, o whepakia mo koni sutono. Ko whewhai whakawa te te ai. Koi. Maria. Te koe ha uhinga na e piveni pe koe ha uhinga na hanga he kau whaulao koe ni o whakaukau i ke nauhanga e nau toluia o mai a ho tau tui o mai o hai i he whakawa koe kau whamautonga pe hana wana tolo to o ia me whakawa e kau pālangi ko ha uhinga e whainga e whai mou e whai whaulao pe he pe kua e tahano me a whakalao na ia ku fia ma e tonga ko toa pe ke ula ki whai whakawa ke tui pe kua ha e whainga tunga whakalao ki ai una uhinga e whai konga ko ni piveni. Koe taimen koe solo ko whatanoa whoki ke kai ke malawa ke kou eksise maa mo e po uri. Koe sio koe whai mea koe ni solo koe ke au kono pausi pe tau to, pausi pe kakai. Kono ke o mai pene fu i konga e wata o whakotu he fu i konga e mama. Ke na tu whakataha. Kai to ke he nia mo e tau tui ke he lot whakarita ne ko sisu pe ta. Na kai ke lava he mafi mo iwi o he tesi, o heri mo he tesi, o puke e lalo whanua. Toi hau pe tau tolu mo tau tala tupua, na e kai ke lava he mafi o heri mo he tesi, o puke aho eitu. I lalo whanua. Anane toi tu. Ai au kuua rewa i toi tu ia he tau fatunga, ho tau faunga. Na toi tu asisu, ka toi tu mo aho eitu. Kai toi ke mo hua foi whakawa koe. He kono inga he ko tupou, o tupou uruaki nei hoko pe hono sino koe lao. Hoko pe mene ne loto koe lao. Panane pe he koe whakapo uria. Pane o mai rewa ko nistu tone mo lao. Tala mai ke whetongi aki ia. Ka koe ni au na kou eksisi. O kuhinga pe kai whatanoa e solo he soko kou siau koe whai balbare mai. That is a major problem. He ku kai lewa ke whakanatula. Pe au tauhanga i tau tauria o manuki e o tua. He kusio koe ki whai whakawa. Angai whakaukau. Oku iai whakpimeni ai whakaukau o mai he kauwhanongo. Aku na utala mai, utala mai he toko tahaia. O tau osi ilo pe koe tu i te tau talango fua ki ai. Ka tuku pe ki ta whaaki. Ka kunga ko o tau whakapoki mai ke o tau pureanga whoki mahino pureanga whakatui whakakoni stutoni. Ai whaka whehu i whoki e taha ku o whawhehu i ko whe i he tui mo koni stutone o maalunga. O whe i anau o maalunga ai ko e whai ki ai tariu. Ko tau tariu ki he tui pe ko tariu ki he koni stutone. Ai na ko ku ke whatala noa ki ai. Na to tu polo ake mawhai mi hano sino o ave ke koni stutone. Ko i ngā ke tau whai tariu i ke koni stutone.
ka kumari ne te fihi he foi kupu hivani mai foi whakau. Ne te fihi he wanoa ua. Na sai pe fihi tai pue ta wal fitni ba ko fihi fuloto va ta. Koi. Kaya foi isi ube ke tau tok ta no toai. E ko kawe ni ngai mea go fe mau ke tau hanga. Siwe ni tok ta no ai ki mo. Kau hoko mai au ya ke tuko ni. Ai lao fili. Ko ngai foke ta lave tau ke ngai foka wa. Ai mahu inga ko nau foka wa. Ko nau fatongia. That's the professional application ko fatala no ke. Ke whaka mau, ko ne tango tu pei mua au ne whakaukau, ko ne fuakawa, ke whai to tonta e whiwhiri manako. Koi. I he ao e otua, koe ao tu po onopo, koe ao e pēno lopo, koe ao e whatato oni. I ao e otua, e kono whakataratara e pa kono mahino ia. O kai to ton ke whai whiwhiri manako, ao no whakahoko ngai hopo, mo ne whakamahausai. Ko uhinga pe aku he ko o kai ke ulava o makupusi ai whakakaukau ki he fuulolo a koe ai tangi taha ai kupu he te stoi lao koe ni mea koe ni koe mea o kou pehe o kuai palparema hono toi whewia extended of proof koe kuptolu ni ma kau hanga wharea te solo kuptolu ni ma koe lao whiri ain go whai ai hopo bribery totonu mo oni ke tauhi. Pau harewa he foi kupu koe ni, ako taitolo foi ko totonu mo oni ke tauhi. Hangarewa he foi kupu koe ni o mai a discretion lahi ke whakamau ke takaki aki a hono whakamau i a hopo e whainga nau koe ni. Pau peo no whakarea koe. I hono whakamau i o hakore tu unga i he whiri. Ai koe petisinia. Kua pau ke takaki e whakamau anga aki ai totonu oi uhinga mo totonu oi hopo o i kai hatokanga ki ha ngahi fōtunga whakalao me ngahi uhinga lao. So ke foi whakaatata mo discretion o angi he foi kupui lao koe ni. Ke tataki ake whakamau e mea koe a merit and justice of that. Ka ewa e whihi he technicalities pe moe whounga whakalao, whotunga whakalao. He koe koe no molo ia he Supreme Court. Ko ho wheila pe koe ke mite foi whie mao whakateknikare koe. Pe oku tonu pe oku hala ho keisi. Oku riektua. Ke foi discretion koku o mai he foi lao. Pe koe foi konga ua koe foi lao koe upehe. Oku ngofua ke tari e he whakamau anga. Ai ngai whakamooni koia. Ngai whakamooni koia aia oku pehe he ene whakakaukau. E tokoni ia i hono whakakaukau i whakapoto o hopo. Neongo e ikai nai ke tari ai whakamooni i he whakamau anga lahi. So ke o whakaata he fo i kupea koe ni discretion he whakamau ke ne whakangofua hawhainga whakamooni pe i he ne whakaukau tokoni ia ke hono whakaukau ia ke merit and justice o hopo. Neongo koe ngai whamonia koe ia e kai ke submissa polo ia i he whakamau anga lahi Supreme Court. So koe konga ia taha i kupehe koe uhi koe hopo ia koe ni o unatula kehe ia me he hopo ke kumiha tō no whakateknikare. Nei kai ke whaire ha, tō mui he ha, ke ne hanga tampe, kai ke teite ha.
koe mahu inga ia koe election petitions ke whamauanga he taimne whauai lao. Ke whakapapaui o kui kai ke corrupt pe engage ai kau whakafufonga pare area he corrupt practice. Kai. Ke whakapapau hanga he fo i lao ia vete mea koe na o ware wheharaki whakateknikare pe hao ia ai. Kana uhinga ia o ange whainga maari e lahi taha ke whamau. Kene ngawe aki. Ke takaki ia aki ai meri totonu moi justice ai keisi. Osi pa whakaata kene o mai whamoni. Koe hopo ka aku e solo. Kai ke uhanga uia o anticipate. Ai mama o koe wheitu na tau mai mea lere ai minister. Mai tu nei tu ai whare vai. Kai ke hanga anticipate. Ko toki alu pea koe he pongpongi whare hopo. Ko tāke ke masi ke hanga mua whaikai. Fuai. Ke hau moia. E kuanga i whakakau na aware koe. Whe koe whakakau si hopo. Ko asi hake foi isiu bau. Hanga re wau ia whotua ke whamau. Koe lai tā aini o ne hanga o pro ai foi distenga. I tamai whamau kau. I tamai whamau kau. Paka hai ua nei kai ke o hake ai he taingo nei hau ai ai ku kau whamau ni. He koe kau whamau ni e whaita. Igai. O dan. Mea nei kai ke hau e kau aki ai. Kana e hau e kia ai niu. Kana o se kawa masi ke alo whaita. Pako masi e ni tangu tu mo. Ke mai whamau. O ia kia ke hau. Koe kuhinga ia e solo. Koe foi nau koe whare hopo i he atakai ko niu kehe. Ai o ko sai. Koe kau whamau tangi. Oku nau leke nau toria ai foi atakai koe whamau anga he tuange ia he lao. Ke oange ai mea kui koe merit and justice ke ne tataki a ke whamau. Pea ne hala ke whamoni o ku ne tui e tokoni ke whamau bobat mo whapotopoto e ne whakakoi whi hopo. Solo nau kulawe fo ke mea koni. So ke nei mau hopo whamui. So ke ilonga koe whakawawe fo i hopo koe ka peri pa mo pohiwa koe tonga. Kore loia ke toki whai e malanga tuku he monite. He koe tua prelulu ai koe ospe ia koe cross examination ni lere koe trial na lere hopo prelulu ose to prelulu. Ta koe tutone whamau. Malanga tuku mai he whalai ta tau tala tutone pe he whalai. Iso ke he wawe koe. Pa koe kore koe ai loia lava te ki toloi pe mai. Ika pau ko ha taha ko ke hau ke kakao ko tutahi pau ke ako ko ke kakao uhinga ke whakawawe i he atakai o hopo ki ono tau moa ko hopo ko fu taimi loloa ko ni ai hopo tangi o kulahi me ai ke whehuia ko ke hau solo ke ola hopo kai ko isiu ya aku ko hai ola hopo ko isiwa aku ko o vare ange pe tau lere haga lau e tau lere te au mai hono whingai ko holo pe nai ko ia noa ko ke toi de kai ke uhinga e pere ki holo i fo holo ko kal no ka parte ta foki mai solo ke hai uhinga kai foki whakanatula. Kai foki whakanatula foi mea koe ni ke make sense. Tau whehu ia lewa mea koe nau hanga tō race solo. Ai pēnolo. Ko tino ia tari ui koe ki ai ka whamau. Koe tau whehu ia koe pēnolo. Nau whalawe foki solo koe pēnolo. O hange ha pepe o ha whakareiti. He koe foi. Koe tau whakarea pe koe au kai ke tau tui koe ki whanatula. Sai, kakapau tau tari,
ke hau hata fua mai ko pepe ko tamai ko fariti nai faere ke tau taria tau to Koi. o wai mea fu alaki he ko uhinga whakatala noa pe solo ko kai ko ke uhinga le e ola te tau kum eva ki he sino ki he te fito pe ko ha ko foi te fito ha me ai ko pe nolo ko fu pe ai fari kai ke whakatula u fai putoni ko solo ka to me ko ni na matu unga e tau nofo he ni e tau tafi pao ke ripote asika ko matunga na tahape he mahino o pa usi hono liliu e tau temo liliu e tau koni suto ni he wano honfo asi ko ya kai ko ke whakanatula pa tau kumi mai rewa ke tau hanga kumi pe ko hai mo TV na e uhinga e ne hoko mai o pehe Aia PIVENI i foi konga ko ia na wakai hi fofoki ke hopo ai ko foi hopo ke he hopo taha na ngai customu fika ko ni truck na ka ko se fika tu ni na pehe halaia ka ku e to fa hopo no tau te ahe o fiha o imagina fe o na o mai foi imagina pa mo aho aia ko me ia wanga maheni ke kakai ko no talamai e whakahoko tau te i he aho fe pa na talamai lewe aho aia neongo ko talamai e pala ia ka e tatari ko toa pe kakai ki tau te e to whakahoko e aho ko na talamai o ki he whaunga ko ia aia ko ne tuu ko ia ko me me ko anga maheni o ku ke na hui ngai ho tohio e ke na talamai fi timeline pe solo ikai ko apilia ko apilia o ku simpolo angeia he mea ko na he mea ko ia e ko mea ko ke ai ko ni halaia hata tu fata tabu ko la bla pe ko angere foi imagina ta ia ke fa mau ke nanga he ko tau te a tu hange ko ni ko hinga ko tau te a o halaia ko ia o kuau o he kai to over ta fitu o kuang le ke fa mau e taimi imagina o halaia foi lao ka ko foi tau te foi lao ko ia ko ga popula kai to over ta fitu ai o kuia e possibility ko ni ga popula a hota mo tau e fitu e foi wa ko sai o angere foi ta imagina ta ga ke fa mau ke ne hanga o mai ka toa ai o me a ke ala konsita frasisi tau tea ngai me au loloto ke ne hanga o tok fafufu ai pe teneri mai tau tea i he koi mahina heia o e nia ko te mai pe ko tali abil pe ko ke tali abil koi ai ko ai te nau tali abil te nau o mai nau hinga tali abil te nau mai nau hinga au kai ke peheia ke pehe ke nau pe mai halaia kai tok tala tu ni mai na fe no mole a bilo ku vave hinga pe ta fa ta no ni ata mai ata mai wai me fai ke u me ko ni ai go hinga fo kai fa ta no ke ta hanga o koneke u toti au fo ke ni solo me ko na hinga kai ku ai huang ko atala ke tia ko i masika mari e pe ne hoko u me ko ni e lava ke tau si o loloto angai ke u isiu ani o ni huanga na vai o fai go hono edge mau dolge mau fa ho tangi mo ho stay ka ga nga ilo ko na ma fai ga ilo o uhinga le vai ka au le mana o haki ke fa ka pe kuanga fe ai function e pe nolo ke independent e ka fa ba so o drive ai u me go ni ai ki wai fa matala ya ko ma o to fu fa lo mange ga we fi vai e au e sol ko no ga ne o ko ha me ta be ga lo ya me ta be me fa mawanga
kau kai ke fie lave ga he pelenges Fe e piveni ko anga pe foke fe hu I ke mahino pe mau ilo pe me kakai I ngai ta fa ko ni pe fe he ta fa ki ko ni ko os foke tau lili na ta fa tala no ki ai he FATUFONUA o ku fahi tolu leva e tau fa mau anga Lord Chancellor alu foki he ha pe alu me atenseniali pe alu leva me potunga alu minister Aia ko ne tu ko ia ku o mai fa mo la o ko ne stu to ne ko Lord Chancellor ka hono fili ko ha ai va he mo ai na ha contract mo ha fo me ko ia ka pa ko me ai ka ko fe hu i ma tu un he me ko ia o te ai ha ko ngai I he u me ko ia o ko ke ilo ma no he ka kai o si ko e nau tu uni te nau te foki nau tolu ki he tau be foki ke Lord Chancellor pe foki ki he pe nolo ke atu ko mau tu ni pa na si okay pa to o mai ke o kwa fa nga me pe he ko ni stuto ne ko fe u be I nga tu nga go ku ya ko ni I kai so ko ya me pe he ko ni sutone ka uhinga fuki e tau whakatano a tai whana tula koe e whaisino. Pea ukai ke paulahi me e koe ke uhinga lerei he. Ka upe ono whakanofo ko laki ni uhe mea ukai ke uhinga lerei. Ke lolo tonga pe lere mai hoko mai ai uhopo. Ku os whakapolokalama I he anga o ngau e tui whamaulai mandu koe huia koe ulu whakaprofessionale, koe professional head, koe whamau ngai whamaulahi. O si whakapolokalama he whamaulahi katoa kau whamau. Koe na lolo tonga pe koe lere hopo mau tuui. Tala mai hugo I tu. Hugo mai ta fōui. Ai koe ngai fui taimia koe o whenā pasia mo whakaukau koe huang koe tala keti koe I French Cafe. Whenā pasia mo tuai koe ni ai mea. O kui kai tau a tāina, ko independent of judiciary o whehuia. O unless and until o naulava o mai ha reasonable justification of why. Kai hange fo au e tok amount ko contempt of court. Ka pau ko ho whakaanga e whamauanga ke ne hanga o mau ia e justice. Ka pau ko nau tori o mamao. Ai na tonu ke whaka ilo pe nau tolu ia. Maria da. Tau siki ia e hake pe mea gono teke mai ngai huputu I te wolo ke whai hea kakai. Maria pita e whi ngā unu koe ni. Aia koe ngahi tuunga ia o kui ai koe ai hopo na e totonu ke whai mo mahina u mea koe ia ka kunga ka te maala ange I he taimi koe ni ku ta whanonga mai ai e ngai whi whakau koe ni ko ke tala noa ki ai. Ia solo. He koe sioko e koe whakafuafua koe e whamaulahi o aftahano tamu ko Paulson. Mahina pe tolu. Ai koe tutoni koe he election rule within 3 months. Ko Oscar toa ai mea kui koe hopo I he. Kono wheuia mea koe whiwhare area. Na ni hanga whakatutu mono o timeline ke ke lava ti temen pa ni hanga o mai ngai ngahi timeline whai mea koe ke whakatatau ki he purpose ke tau mua na uhinga hano ai whi lao. Koe uhinga hano ai whi lao ke ensure koe kakai huu ki whare area are not corrupt. Koe whakaukau ia whi lao. Pea koe osi ange koe ni. Hu pe koe stay, mantu nau lave he hu koe stay. Nau whatonga ia whamau o kaike tau a tāina. Pau lau ene utu tōni. Neongo ene whenga koe tama atamai li, koe tama atamai māsila pita whamau lahi koe. Tama Australia. Koe anga koe ku lau ene taimu ne whaitu tōni. Very precise and detailed, very far out.
toki ngata hene fai tutun he stay longa ko ne tau fa holo ke faton hiai e ki au nei he nei pai default pe ia he nei lahi ko foi hopo e ua nei fai tutun ia nei wat ko ke na stay so ko ke ntoi lava ia he ko ki o ha ground ke fai a stay o no foi he foi mea gui ko prospect of success i he abira. Ka pau sio e whakamau o ku lahi ai o ku iai e whainga maari ka koe whakamau ta tau pena he whai whaitutuni. Ka pau te ke toi whehu ia pe ho integrity ho whaitutuni solo. Alai ko kuinga pena ke tau sio ange ke ngai mea make sense. Ka pau ko au o mai ke ai appeal ke application to state ke whehu ia e whaitutuni pe au toi whehu ia e au whaitutuni o toi pas. Aia ke au rewa he whikonga ko ia wai pe konga ai uhala. E nei kai ke ton ke toi o mai e mea koe ke toi whaitutuni e whamau. E whamau ta tau. Koe kupuhi ono ui wa whaa ko ni sutone ta ofi ai. Ke toi hai e ke whai hatangi ki hata tau pena ni whai whamau. Ai koe ngahi isiwe ni e solo o ko amanaki. Ke whai hanga au e ki ai moving forward. He koe whai whakarea koe kupu hiwa whau pehe. O kui ka whakamau e ha whakaikai ngofua ki whakamau lahi. E ne toi whakamau ha mea na ane toi tomua whakamau. Ka iai ha whakamau angatangi e whai. Kupu hiwa whai ko ni sutone. Ai ko si o ko he taim koe nei a bill mai ai ke he stay. E mai application to stay. Nei kai ke totonu ko ia nei totonu ke recite ai. He mea koe na maui. Kai ke alignment fokia solo ko tu ia o mau inga. Moving forward ko ngai whakalele ia ni ke ensure o kui kai ke exist ai conflict of interest. He koe mea e te nianga o kamata i mea gui koe corruptions, koe collusions. He ngahi mea pe, kai ke. E ai foki ko ngā koe e nau whakawa whaitoton mo tai whipiri manako. Solo nau hua tau ke ki hopo o kai ke umaheni au mo e whakamau. Ka umaru ilo he whakamau ia au mo e kutunga whakpolitikare mo e whahai whakpolitikare ko tui ai. Hanga ia tūri au. I hene foi exercise pe a hene foi mawhai ko ia. Ne os mau e whakawa. Os whiwhiri manako ia. Ono hinga he ko tonu whakalao pe ia o hataha. Ke ne kumi hataha o ki mamangi. Ke ne whakafofonga ia ka bau ia ne sirini. Wai mea koe Mackenzie friend, wai mea koe layman advocate ke he pe kaulo ia. Kau kuia e avenue pehe i whamauanga. Aia ko kuhinga koe nau whiwhiri manako pe, ko os mau e na tol. Ka koe huinga utanoa kai he nei ai i tutun koe stay. Pehe rewa he whakamau ia koe ni he ne whakatonu ia. He hopo koe ni a minister paanga. Te kei ke mau hau taimi aku ke assess at prospect of success. Ka kou falala ki he loea koe petunia he koe keisi ia. So, os whiwhiri manako ia. Ko ngā os paiesi le vai au ne os oange le vai kai whakai tahan toto ilo e solo ta koe mana os mahino e whakanofo e. So, ne os oange e ia foi
o ne o si kai ke ko hinga whatano pe hau o mahu inga e tau sistemi e whakawhamau anga ke uhinga le rei ke ne hanga o mau e confident ai papiriki. Koe uhi koe merino moi malu moi. Mahina o pito e piveni e whakatalanoa ko ke whahauko. Ko mea whuki o tau talanoa he ngahi i siu peheni. Ko ngā o kuwhia mau ngā hi whetu hanga ko whamau anga. Kuwhia mau o pito ia ke whalala ka kai ki whamau anga. O koe e whehu i o kunau o mai he taimikona ke talanoa i ko ka laki niu. Ki he tuunga koe na iai. Ko konga nia na mai fuke tohi ofisiolo ko ki konga ia ke ko ate fai maria ko ni ai ko konga na o mai ia mahino pe na ose ne contract ki ta fa ko mahino apito ia pe kula pe ke fa fo o pe ka ke fa fo o ko foi tohi na o mai ta mai ia o na ku retirement ya laki niu ia retire laki niu ia me no fatongia fa mau ko foi me ia na ke mahino he koe ngahe na apply pe whoki. Ka pau na retire na kei to tonu ke te alo apply ke position. Ka apply ke position, aia ko whakarea koe retirement ni, ko te apply ke position pe kake mai ke ta mai kake te mau. Aia ko ia koe retirement ni pe koe. E solo, hina o pito pega te au solo. E pehe pe, ka pau te whatonga yo, e pehe mau pe ai viu ia pa moe whakapotunga ia ai pure anga. Ono ngau ke mea koe mawhai e so. Kau hanga whakotua toange ni solo. Koe pehe koe he minister transporti koe asika na ele hono toka ngai pe au si wefi. Tasi make koe ne foi statement koe a solo. Tasi min o pune liliu ai waka me he popo o si wefi. He ko kuhinga reality wise. E o mai te nau lava pena tō hao ma whainga whamatala pe. Koe mea ko whapehe ke ngau ea ki he kakai. Ko ngai taha ta programa solo. Koe ke talo to tau ke tatala atu ai mea ke nau tui ai me. Taha me taua ai ke uhinga le rei. Ka nau hao pena tō asesi pe ia nau tolu. He ko no moni. Ka pau te ta engage taua he whakaukau koe monie pe. Ke tau te rata tō whātau ngāwe. Ko uhinga ko uhinga ko tani. E kai ke tape he tau ai pe ko whē. Ka koe men koe o hinga le rei. As it makes sense ke pehe koe osia ho kontureki na nau toki ilo haku pe nau tōria he aho koe ne whekau ka alo rivi o se ne kontureki. Whakafua pe ka mō tōru hanga koe au ka bau mō ngāwe i hangai whanua mōri po ka ngai kauta. Ko au nau ngāwe i ngahi institution he mea. I loi koe au pe toi mahina tolu pe osi kontureki o swatara no mai pure ngāwe gau. Koe hai whakakau ke whakaya pe kou ke fie hoko atu. Pa naura o mai whainga maari e māku. Pe osi koe pa toki pe ka pau i kai tuaki. E anga te wheke roe tonga full one ngāwe. Oro tonga koe futaime na kiu mai ngahi hopo petisi. Na toi whi hopo e ua. Anga whewe koe wike koe tahana, ospo koe ni tutoni koe he hopo koe toan tapu no, na tutoni leo ke hopo pehe wike tahana toan tapu nima. Wike pe tafi kau alo rivi. Pe alua ipe. E talamai whewe e hataha koe osia ene kontureki. Mea nina nau tok whatonga ipe he wike koe au osia ene kontureki ka koe mea panga u nau whearaki o si wahea tene ngāwe. Mea nina kai ke nau ilo e 3 months ago ke whai. Ai ko kuhinga koe whaitanoa. O kai ke ukau e whainga ko kai ke o mai lawa hai. Lau ia ka pa kai ke hui le rei. Ka koe lau ia laki niu. Lau ka laki niu e whekau ia ke malolo.
Tako lau yang mo ni ka pa ko lau ya la. Tau pa le mai ke o mai le lau ko ya. Noi tau si o me da tol ke fu me ko dai ho ko tau I lo. Koi. Ke wai fo ke O te mahalo e piveni mahino pito ai ngai whakau koni ku ta whai ke te tala noa. Ka koinga ka ta taimi, ko kore atu ke ki whama opo mai ai, ka ta toki hoko atu ha ta polokama, whainga mari ko tui pe mahalo ko ne mahino pe ola whiri, ha ahu mahino ai pe te ta toki whainga rea ke ta polokalama ai, ke whahoko atu ai pe mo ki he kainga whanonga koni kuna mui he polokalama. Koe foi I siu lahien, I siu lolotoin, ai ngong tau no ngong ki ai. He tene hanga define a direction whakapolitikare whanuan moving forward. I tau pe huu ki whe. Ka kou whaamoange pe, e whakapoto ai he ai whakamau anga solo. Solo, koe foi intiusi pene taha na e uhinga hono whakotuu. Whakatohi tapu, whakamolare, whakalao hono whakotuu ke o atu ki ai e vai, o atu ki ai o kumi ki ai nau totono. I whakaukau goia. Pea ka pau e toi si tu ai foi institution go ni mei he kakai. Haho whakaukau moving forward. Kai ko hange ko da no kai ko e ola. Ke o hinga lelei. Ke na hanga whakababa I foi mea awha whakatua goia. Ha mea o common sense. Ha mea o hinga lelei o kai ke tup le whanua. Ai o kuai e ku haa. O sa mai ni ki wa interrogo ka o polisi. O eke he nau si o goni tuai e mea pa nau eke ka au ka hau fuafua. Tako tari nau tarange. Ko e ku whakafuafua o ku ho haa kakai. Te autodon ge mou ho haa. O de mou no whanua. Ko hae huenga o iloi. He o ku whetu utaki mai kakai. Ai a ko whakaukau. Foi manga wha mahu I ngain. Pe whe ola. Ka tene hanga o mai ho tau hala whanonga. Ege. Tau teka pe. He mama mai pe. Mari. Malo opito piven, ko tui pe ku mahino opito whatala no ke whai, ku whamalo atu he polokalama ko ia ku whahau he ahoni, ka te tatoki hoko atu, he sai pe koe na ku tau whango, amanaki pe e ui mai e ola ai ngai hopo koe ni he weekend, pako hae, tuunga ya uki ai ko whema beka ka ige na ilo I ko hae, tuunga kwa uki ai ola tau hopo. O whatu piven, kama ngai u whai mihena. Alo bicholo, o watu. Whamalo atu e kainga, o mo mui mai he tau polokalama, whamalo lahi atu I he ngahi tokoni ko tawa pek mo whahoko mai. La valere I tau polokalama koe ahoni, FATUFONUA fo ou, pe whoke whamalo ka piveni, hono taimi, I he lava o whahoko polokalama, pe he whoke te mo tol ko tawa pe, ai ka sponsor mo tokoni mai, ki he e tau polokalama. Kei ata pe tau ngahi polokalama, ka pau ku ke loto ke tokoni mai I hono sponsor ngai polokalama koe ni ke lava o hoko atu hono whai ngai polokalama koe. Paku ke whiri tau taina pe koe, paku hai polokalama o ku ke loto ke te sponsor, pe aku mau tai rei koe ke whetu taki mai. Kaki ngā tai koe ka pau o ku iai hao whai ngā business, paku whai ngā mea o ke loto ke tu waki, te ke lava pia whetu taki mai ke mau tokone atu mihen. Kake te tau ki unu mua ki he tawhaaki koe sponsor, koe ngā oku iai tau kau sponsor, I he ngahi polokalama ko toa ko atu e he Vipon Media. Whamalo lahi heni
kihe tau kau sponsor ko ia na wanga o sponsor ngai polokalama tau fito kihe fafango sayo ni aia oku nau sponsor ngai polokalama o lava whahoko ata ngai polokalama whalau maari ngai polokalama malanga ngai polokalama kihe peo nau tokoni iho no whahoko atu ka whamalo lahi atu kihe polokalama ko ia fafango sayo ne peke ngai polokalama kihe o kulava ke oatu miheni hange ko e pultosa ko e kulo wifi ke tonga pe atonga o ku ia ngai polokalama o ku sponsor kina tolu o ke FATUFONUA fo o pe manga polokalama ke pe ko e tufunga fonua alo au ko talano ako mo politikare ka o ke Filipe ko hai polokalama o ku ke loto ke sponsor perché tok fitu takimete ko e South Pacific Lounge no avalungeau valu hiva valu ko kau ta finance eni i loto okalani e tokoni ke te mo tolu i hao fia mau paanga te ke lava fitu tak i he fika o famo i ke starik to ball no avalungeau valu hiva valu kia starik to ball te ke lava fitu tak kia ko e page facing store ko e wharekoloa eni i loto nuk alofa hanga tu ke tau mai pia o building te ke lava o whiri me na ngahi bala o na ngahi uta fo o atu mau pe i he taimi kotoa pe ki wharekoloa walu fitu noa ono nima ono wha te ke lava fitu taki ki ai i hao fia mau a whahinga wala pe me he page facing store i loto nuku alofa ko tau live stream okay lele pe kainga kau ke fia mau ke mau fai ta i hao whahinga katoanga fai aho ko e mari ko e putu ko e hape te maulawa wa o atu pe ke whainga feitu pe i Nuslani te maulawa o whahoko ia maau te ke lawa fitu taki mai fika telefoni ko na noa hiva whataha walo nima whatau noa uataha ua noa nima noa ono noa fitu o rea me peke teo te lawa o tokoni atu ke tiko ka ki ngatai i he wike hua meheni te ke lava o kamata live stream ko ia pe mi Asteria i Brisbane ai whakauka des live stream ko ka fika telefoni ena te ke lava puka kia he ngahi katoanga ko tau pe i Asteria tata te fita i Brisbane noa wha ua noa hiva fitu wha nima whata noa wha ua noa hiva fitu wha nima whataha te ke lava o fitu taki ki ai i hao fia mao live stream pe me Brisbane, Australia. Ko tau seafood i Haven's Kitchen oa. Ia la pe mamata mai ki ai fitu taha F i he Poddage Road i Otahuhu. Te ke lava fitu taki ki he noa ua taha ua fitu valu ono hiva ono o ke talanoa ke teki nau tolu i hao whainga fia mao seafood fitu taki lewa ki he i Haven's Kitchen i loto Otahuhu ko i ifo atu a e nau mea toko ni ko lava e tau polokalama ko ke aho ni pe mo whamalo lahi atu ke teki mo tolu ka inga i he mo mea mai ka mo mea tau toki whelongo aki i he polokalama ka hoko mai ko hono mo o ni ko e o wha isa leo fiu he fifili ha'aula o wha elehi ta ahi me Hawaii isa kotohi